Oras, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majalo hita rigapan siganu paribata bani panurang sogot nerion pasada hita hurta mertongko hita. Ham Tuhan bata Bapa nami na marhabang sinaguri atas. Metandahan nami merhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si poloh kanami. Puji-pujian terima kasih sumpah konurnai bamu bani panurang sogoton. Bani ganupan der layakmu. Nadok menramotkon, masarihon, rosi, menurangi perguluhan nami ari lupus ari. Bani panorangon Tuhan, bani silupukah kanami perguluhan nami. Sorapi ham hanami marito de nama pasingin. Asi terbain hanami tongtong, ibagas pembolusion na betul, maka huluhkon hatamuin. Ibagas gura nakmu Tuhan Yesus Kristus nami celah melapakon tongko nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyang marianan na bu isisihan nami. Marhitehon di channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sadarion Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Ay matar surat bani buku Yohanes bindu 14 ayat 10 onom. Nama katahon sonom. Anjaha pindoon kuma bani bapa ini. Ase ibere bani masada pangapiti nalikan. Ase iya makasomani hani malalo. Bani panurang-panurang parpudi. Dopuho Tuhan Yesus humbani namate. Ibagah kondo bahasa nasihol bikat maiya. Manadikon dunia on. Sonai age manadikon susiani. Totu paharaon membahin susian ai gagap, membahin susian ai gabi gobir, nasadokahon domasomal sidea, marhasoman pakon Tuhan Yesus domasomal sidea, mandopakon musuh nama kagion sidea, tapi ia piti Tuhan Yesus jana Tuhan Yesus do nama bere balos. Bani haganupan halak namarsukun bani susian in pasal AHP nani horjahon ni sidia. Artini ai kesempatan sadokahon rapakon Tuhan Yesus kesempatan nadiar tumangdo ai bani susian ai. Halaniaha haganupan nani horjahon ni sidia adong si pangapiti bani sidia. Ase barang AHP norjaun ni sidea tetap adong percaya diri bani sidea janah malas uhur ni sidea laho makorjahon in ai maase ibagas nalaho marsirang ai Tuhan Yesus pakon susiani ipa tetap Tuhan Yesus jana ididah Tuhan Yesus do ahana adong ibagas sahuron sonai age gobir na tubuh ibagas pikiran ni susian ni bani panorang ejia sanggana laho takok ma Tuhan Yesus hunagore atas ipatotap Tuhan Yesus nini sonon nokanayai anjaha pindoon kuma bani bapain pindoonku Tuhan Yesus siol manobut bahasa sadokahon langsung do Tuhan Yesus marhorja itongah-tongah ni susian in. Barang AHP najupah atape sonahape horja ni susian in. Tuhan Yesus do na langsung pasautkon horja ai dehar jana sempurna. Jana bani nasyol marsirang ai Tuhan Yesus patotapkon bahasa ibagas diri ni jana marhite honsido ase itongah-tongah ni pangidangion ni susian in roh sada si pangapiti nalegan. Artini ai anggo sadokahon Tuhan Yesus do nagabe si pangapiti bani sedia. Tapi depko si takok Tuhan Yesus sunaguri atas. Ibere hubani susian in pangapiti nalegan aima tondui napasing
Artinya lang perlu HP susiat in mabiar. Halaniaha porini petongon si dia lang rupa kon Tuhan Yesus. Tapi maningon idingat susian indo. Bahasa haganupan horja nani horjahon ni Tuhan Yesus sadokahon domma ondos hubani susiani. Nasonai mahomani age ibagas parguluhan tasiganu pare. Domma ondos horja ni Tuhan Yesus hubani haganup halak na porsaya. Totu aharu nagabe bohalta ibagas na lahu makorjahon horja ni Tuhan Yesus na domma ondos hubani haganup halak na porsaya. Aima marhitehon ni pakkasomanion ni tondoy na pasing. Na mararti doai barang hujape hita malakah. Barang ahape na ni horja honta. Jana barang ahape na siol iparayak kita ibagas guluh taon. Na domma ipaondos Tuhan Yesus subata. Laho mangambilan kon ambilan na madear. Laho mangambilan kon idup ni hurine bata. Laho mangambilan kon haluahon bani halak na tertutup. Rosi mangambilan kon pasal diar layak ni Jehovah porini petongon. Ibagas na merisiko do haganupan halak na porsaya makorjahon pandiloon na humbani Tuhan Yesus. Tapi adong do bata si pangapiti na legan ay ma tondoy na pasing. Tondoy na pasing at pangapiti na legan onma na maparguguy haganup hita halak na porsaya. Ibaga sa ganupan pargulmitonta. Ibaga sa ganupan pardalan ni guluhta si ganupari. Jana, porini petongon secara pardagingon, secara parakulaon, langrup kita pakon Tuhan Yesus. Jana langadong sadape humbata na ongga mangidah jana rup pakon Tuhan Yesus. Tapi marhitehon ni pangapiti nalegan ay matondoy na pasing. Tondoy na pasing ma na makasomani hita ibagas parguluhan ta si ganupari. Tondoy na pasing ma na patuguhkon uhurta. Tondoy na pasing ma na mga poy hita. Jana tondoy na pasing ma na makasomani hita lalap. Ibagas pusok nihur sonay age ibagas malas nihur. Jana tondoy na pasing na ibere Tuhan Yesus nagabi si pangapiti bata. Tondoy na pasing ay mahomani na patuguhkon rosi na patotapkon pangarapanta. Ase ibagas guluhta si ganupari tarbahin hita tongtong makorjahon horja na madeyar nanyapehon ni Tuhan Yesus. Gabi tanggung jawab ta sebagai halak na porsaya itongah-tongah ni dunia on. Amin. Martonggo mahita. Ajari hamma hanami tongon Bapa. Laho makaguluhkon hatamuin. Ase barang ahape na ni horjahon nami. Barang ahape na siol iparayak kanami. Tenger uhur nami. Tondina pasing matongon na mga pitihan nami. Humbani haganupan. Musuh na makagigion hanami. Halani makorjahon hatamu. Jana tondi mo na mapasingin mahuma na maperguy hanami lau pasaut kon sura-sura ni uhurmu itongah-tongah ni dunion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan ne batata. Hidup ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon hulong niate ni ne bata Bapa. Apa persauran ni tundoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ase anduhar matongon. Sa ganjang nireon. Tondo si pangapiti. Tondo na pasing na ibagahkon Tuhan Yesus. Ay matongon. Na memberi parguguh. Rosi panotap bata. Ase buhi hita. Lambing marbuah. Janah. Margogoh tongon makorjahon hata ni nebata. Shalom.